Ia mudhuram lekte jai kathara phan ahir dojot dalam the karbokpon. Anjana kurwa bua bang pia phan pang thek atom apran ender. Suarlo atom phan kachojor kachong hudam verabang igramul hok raikom sai khialong kachengna. Langlok so hawararatum aningalam kacepaklang. AP Chelsea long pinangan ke klaim dun ke BJP ayojan. Nitum si ayojan ke paklaim aphan arlo pen ke toydon. Re-election ke IPFU adin penta avipin lang. Lake AP Chelsea atum radaphan kachong thui. JI kathar kai ke ta kona so phan kangton sap. Kona so phan lapuan kelang selet pulote JI kathar apisota bangaso ke. JI kathar ta apiso phan chitirok non lapen khei ching honpik pulote JI kathar karbi pile anon. Lapen khei kecepatan jiapan adon tintau somar bang kep to sia mahang pathek nang jipuke karbiatum ke muslim anim ke remun e lapuson pulote JI kathar asomar bang kep to se nangpo non ke bahini vet ke lasi JI kathar ke asom tinta ulta lapen JI kathar ke kacho panglim mate karapte damunit lahai alam theke ie modharam lekte JI kathar aphan lamthe karbok ponahut kani je alam thela MSC kangwai damjara phinon puthot MP kangwai lipai nangdolipo MP kangbai mate election along rachari asong tum kachepa hajia phan dode sang se claim dam rintilo laswang bong pen jasimet BJP la pen AP Chelsea tum hello jakong kache pherang ke lagle tum lasi apor hut latum asong angbong lam the kache pangjar ahir dojota nang dokok tiki laswa jok si non ke ia muduram lekthia hin penta jai kathar ahem tun mihi kelo asai dengdun tanglo news text report Malong News. Dan gaw pen atu son along sab pang rupen sila tunge ba. Dan ili tu maho mosti pen ke hisab eta bang khori sekal. Ini kabinit dogai tu mati. Ejen mati. Anon ko rong pi buta apa BJP men. Vice President aprang esti morcha lo. Lagan itu ejen lo. Pada dagat to itu. Tasi ahok pedalam mangke alang itu mata lahai meeting ai chili pen hai to apor padam lapen ke rong su tumphan ading hoi parani video bang non kichu por mate kame chuklem apor kame claim ye phan alang itu apor pini athe non helang MBC election dang itu sarkar nang itu non chipeloni ra chitim dalila rong sor tum ko alone ni tumphan nanga pahai dunji phana chu toy dun phan dio ajo anarlo ke alang itu kam nang claim ti ajunon kam chu claim long ya por hut alang itu kalili talang lang amen penang sar pen rong sa pone chong chu bang claim alang itu pulo re-election le konsul si dui mati komoni nali tu na chini ho thu phia din meta asana arjulong le pin lang council election that kolam gal MP election puno MLA election puno election tinta election lokote nikan phoke chari kola noneli tumta non 2022 mate 2022 election ang dolo mori election lutuji age 2027 rong sor tum han lahai tong tu chobai penke nangli tu my meeting bi ra alia ko nangli tum khayang mo bache bohong gi phan lahai kem ta nona lali tu mo bangke bangkuna sopan kang tontap mona sopan kang tontap kudang lu puludang ta laan lagi lang selera lo bote lang lita non lai pesal silong leaders ko bange ahe masaro bangkai ko nang chitiro ngoite ar karbi piano pini bawani dor sulong ni arjulong ada rong sa nang kitan karbi itu khai pacan ko usumar pacan ko inunur bangke usumhang pathengo ebat pi itu ke laga muslima dhorom ni tinga ribune ko de alang liong si khai panchingon o pulotang ke nang chengsi bangke arling pc chubuchi rap nai lapen ke asumar lang bangke pati me bangkrip ko ba amhang pathengo to bahini vet ko ason tinta ulta ega nona porsi 60 dul ko lason ke claim leaders ke prang atung ke dopik lo
alang li ke non head si ku wala alang li officers claim lo IS officer claim lo IS officer non retired lo alang li ke claim thai betul alang li ke plang thek tinga munit ko o Kokrajhar ta hem do Guwahati ta hem do Difu ta do Delhi ta do kok ta hai thang ti gabe athi alang li ke inut corrupted aprang alang li da council secretary ki chu aprang charipon CM ki chu bida singleng CM chu lagai nang thanda 10% PWD contractor tum no paisa ke ando corrupted lo ingela sana munit non malom hampang along phere memia birtalo kache thananta oksulu kache thananta reng ang mithur det ka phere lason si puthot phere meme lapen oksulu ga birta baguri along inut anjana kurwa pu bang phia phan ache thok that si apran ender komat atum tong apran ki ender lone non putakla daga birta klang khelang labang so alam ke Nagaon district Kuthuri police station kaparlo baguri along alam ki labang so alam ki koson si ki pholok loma Anjana kurwa acor mantu kurwa herangkia phan nangga pachini duna tengke Anjana kurwa bang adap mahang kacing murba mahut pang thek thek the atum bang si apran an en tekang det pusi pachini pon laso puthak kiri tarli pasai raikom sai khia tum claim bom lo pusi Kuthuri police station ausi jukki boro lamthe chepaklang pon lasi pinpur me non malom kar bianglong lapen asam arlo kapre ka district along sitame lason kanghu kanghi pran karmu rasai puthak hur chudut sinang dolo lason si Duar Baguri constituency arlo Dolamara Jabjijuri Dipluso pen Chenglok ahawarta lahaya puthak hur chudut nang do bomlo lasojok penang anatum ke thang kodong pu ke pache thang tabajok raikom sai khia tum pen sitame kenep kang nang ponta dolo athe phang kodong pu ason ki avela ke kapache thang tap ason lasi lahaya puthak ke pache thang tap lote phatek tame jangnang kok jiputa ke ong dunga porahut raikom sai khia tum ta pachini bomlo News Desk Report, Malong News. Nijangkar bianglong pulote non ke suarlo tum kaceri ping nang jiadim nang mandet tanglo. Non head bang ke thom arta kijum au supia tomaphan kachojor chonghudam ji polam ki klang dera phi putho. Bang kini arta kijum au supia tomaphan ta kachojor kachonghudam ji polam ki klang thu. Lasi chere ping nang ji. Chere ping nang ji pu Malong News ahin tenta birta paklang bomlo. Non malom kar bianglong arlo arta kijum anim so pimara tumaphan hong an aron repen kachu jordam lit ikpik tanglo jongsi chere pame me pulote arta kijum anim so pimara tumaphan kachu jordam erjia birta klang bomji lason si nijangkar bianglong alongke arta kijum banghini anim so pimara tumaphan kachu jor chonghudam alam ki klang thulilo laso alam ki ke nijangkar bianglong lang hempila pen kulala pheng arong alam ki jasemedla rongni anim so pimara tumaphan Hong ponsi kacho jordam jiaphan pon bom alam ki klanglo lapen au supiatum arta ningkan great rock su sechot saide lang posi berta ridonno jasemet chitini phaing kora ke thomarni malompen banghini au supiaphan apia potum kacho thek long le deda jok un anrilo bonta kelong le deda jok hamren police station along lamhoi pidam dedlo labang sopi raikom sai khiatum pen un anri tarli ponsi chitini phaing kora phorni Guwahati railway station along au supiatum aphan pen ke pona bangfu igramul hokku aphan ta raikom sai khia tum pen nep ingnang ponlo soarlo ke jor amafia igramul hok aphan hamren police station along IPC section 371 ateng pen lamhoi 18/022 pabon ponlo lapen labangso au supi bahinia tum halaka chojordam ji aphan kanghu ponamuni raphan ke chini ne puti ahema tor tum pen than pachini pon Hamdan pen Rustamingti report Malong News. ঘটনা কেনেকা হৈছে তো কৈ দিয়ক ঘটনাটো এনেকৈ আৰু ঘটনাটো কেনেকৈ মানে মোৰ ছোৱালীজনী মানে 22 তাৰিখ ৰাতিপুৱা 9টামান বজাত স্কুলত গৈ আছিলে স্কুলত গৈ পেলাই স্কুল গ'লে তাৰপিছত 22 তাৰিখ গধূলিটো মানে ছোৱালী বান্ধৱী ঘৰত লগত থাকিলে তাৰপিছত পিছদিনা ৰাতিপুৱা মই 9টামান বজাত দৰৱ পাতি লৈ গুচি গৈছোঁ পেট বিষ বুলি থাকিলে আৰু তাৰপিছত থকাৰ পিছত মই দৰৱ পাতি লৈ গৈছোঁ তাৰপিছত মই সুধিছোঁ মোৰ ছোৱালীকেইটা ক'ত বুলি সুধোঁতে সিহঁতি কৈছে আপোনাৰ ঘৰলৈকে গ'ল নেকি বুলি ক'লে তাৰপিছত মোৰ ঘৰলৈকে মই আহিছোঁ মোৰ ঘৰলৈকে আহোঁতে মই ছোৱালীকেইটা মানে নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত মই
আইচি ছাৰক বিয়পি আমাৰ আইচি ছাৰক জনালোঁ ছাৰ মানে মোৰ ছোৱালীকেইটা ক'ত কি হ'ল গায়ব হৈ গ'ল অলপ গাঁৱে ঘৰে বিচাৰিছোঁ নাপালোঁ মই এতিয়া মানে আপুনি কিবা এটা কৰি ক'ৰবাত কি ক'ব কৰি ৰিপৰ্টটো দি দিব বুলি ক'লোঁ মই তেতিয়া মানে আইচি ছাৰে কোনটো তাৰিখ আছিলে এইটো এইটো তাৰিখ আছিলে আপোনাৰ 22 তাৰিখ থাকিছে মানে 23 তাৰিখ ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত ছোৱালীকেইটা মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু মানে যিটো বান্ধৱী ঘৰত আছিলে এইটো ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছে আচ্ছা কোনে লৈছে আপুনি জানামতে মই জানামতেতো এতিয়া ধৰি অনাৰ পিছতো মই জানিছোঁ কচুৱাৰ বোলে মুছলিম ল'ৰা হয় অঁ আগৰ পৰা তাতে আহা কিবা তাতে মানে মোৰ একো চিনাকি নাই মোৰতো একো চিনাকি নাই তাতে বোলে বজাৰত বোলে দোকান দিয়ে এইবিলাক মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি দোকান দিয়ে কি নিদিয়ে মই এইবিলাক মই ক'ব নোৱাৰোঁ কেইজন লৈছিলে ছোৱালী 2জনী হয় গাঁৱৰ পৰা গাঁও এটা আছে লাং এমপি এটা আছে খললফেং মানে এই 2জনীও মানে বান্ধৱী ঘৰতে আছিলে লগতে আছিলে মানে ৰাতিটো এতিয়া ক'ত লগ পাইছে ধৰি লৈ আনিছে কোনটো জেগাত ধৰিটো গুৱাহাটী পল্টন বজাৰৰ পৰা ধৰি আনিছে আৰক্ষীয়ে ধৰি আনিছে তাৰপিছত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া মানে এনেকৈ ঘটনা আৰু বিশেষ নহওক এনেকুৱা হোৱাটো আমিও বেয়া লাগে আৰু চবৰো বেয়া লাগে হয়নে নহয় চবৰে ল'ৰা ছোৱালী মানে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ কিবা কৰিবলৈ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণে চবে বিচাৰে হয়নে নহয় আজিকালি মুছলিম বুলি নহয় নেপালী বুলি নহয় কাৰ্বি বুলি নহয় চবেই মানে ল'ৰা ছোৱালীটো চবৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী চব নিজৰ মৰম এটা চেনেহ এটা আছে কিবা এটা কৰাম কিবা এটা বনাম বুলিয়ে চবেইতো ভাবে হয়নে নহয় এইটো কাৰণে এইবিলাকতো আৰু এনেকুৱা ঘটনাটো হ'ব নালাগে বুলিয়ে মই এইটোৱে জনাইছোঁ আৰু যোনে ধৰিছে মানুহজন কাৰণে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে যোনটো মিয়াটো ধৰিছে এনেকুৱা মানুহটো মানে আজীৱন শাস্তি পাব লাগে এনেকুৱা মানুহটো পাৰিলে ফাঁচিয়ে হ'ব লাগে মোৰ মতেতো কথাটো হ'ল মানে কি এইটো যোৱা 23 তাৰিখে সন্ধিয়া 1:40 মই আমাৰ আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰ খান্দুলিৰ পৰা তাত আমাৰ যিটো বিয়পি আছে তাৰ আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে তাত 2জনী নেপালী ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা তো সেইমতে তেওঁলোকে বহুত বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছত ৰাতি তাৰ এজনী ছোৱালীৰ গাৰ্জেনৰ মোবাইলত এটা মানে আননোন নম্বৰৰ পৰা মেছেজ আহিল যে আমাক বিচাৰিব নালাগে আমি গুজৰাট গৈ আছোঁ তো সেই কথাটো মোক যেতিয়া সন্ধিয়া জনালে মই লগে লগে সেই ফোন নম্বৰৰ ভিত্তিত লগে লগে তেওঁলোকৰ এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু এই এনকুৱাৰী মতে এই ফোন নম্বৰৰ লোকেশ্যনটো চাওঁ লোকেশ্যনটো সেই সময়ত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন দেখুৱাই তো মই লগে লগে আমাৰ ৰেলৱে জিআৰপিৰ OC মোৰ বন্ধুৱে হয় তেখেতক ইমিডিয়েট মই গোটেই ডাটাখিনি দি দিওঁ ডাটাখিনি দেখুৱাওঁ যে এই 2জনী ছোৱালীৰ লগত এটা ল'ৰা আছে তেওঁলোকে গুজৰাট যোৱাৰ প্লেনিং কৰি আছে তো কাইলৈ ট্ৰেইন আছে তো অলপ ভালকৈ যদি এনকুৱাৰী কৰিলে পোৱা যাব সেইমতে তেওঁলোকে সেইটো লগে লগে মোৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু ঠিক ৰাতি 1টামান বজাত এই ছোৱালী 2জনী আৰু ল'ৰাটোক তেওঁলোকে পায় উদ্ধাৰ কৰি মোক খবৰ দিয়ে তো মই লৈ আহিলোঁ এতিয়া ইহঁতক অলপ ফটোপোষ্ট কৰি জানিব পাৰোঁ তেওঁলোকে বেংগলোৰ যোৱাৰ কথা আছিলে আৰু ল'ৰাটো যিটো ল'ৰা ধৰা হৈছিলে ল'ৰাটোৰ নাম ইক্ৰামুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছোঁ এই সংক্ৰান্তে গাৰ্জেনে এখন FIR দিছে আৰু আমি এতিয়া কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তো এতিয়া তদন্ত চলি আছে এতিয়া কেনেকুৱা এইটো কি এংগেলত গৈ আছিলে এইটো বুলি কৈছে এজনী ছোৱালীক ল'ৰাটোৱে ভাল পোৱা বুলি কৈছে এতিয়া আমি এইটো তদন্ত চলি আছে আমি এইটো তেনেকুৱা কিবা চক্ৰত জড়িত আছে নে এতিয়ালৈকে আমি এনচিয়ৰ হ'ব পৰা নাই আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আমি তো সেই এংগেলটো আমি বিশেষকৈ সেই এংগেলটো ভালকৈ চাই আছোঁ যে তাত কিবা তেনেকুৱা হিউমেন ট্ৰেফিকিং চাইল্ড ট্ৰেফিকিঙৰ কিবা ৰেকেট জড়িত হৈ আছে নেকি সেই এংগেলটো আমি ভালকৈ তদন্ত কৰি আছোঁ থান বাং মানেশ্বৰ কলিতা ফান পাং ঠেক ঠেক ঠে আতম ইংহু পিপন্ডেন ননপুতা নাংললে কিথিলনে কেরেংলনে মাদুতা চিনিনে লাসো কেনেপ কাংহু পন্ডেদালং ননকে রংআরা তুমসি সুংদু নাংকগলো মনেশ্বৰ কলিতা के रंग RALP स्कूल along athan bang alang lifan kedam tang pai pai ni phai thong ke barni pang thek thek the atum nep inghu piponder lasila solong radatum kisung dun mate kedodun so jok keram tang chiti ni phai ingko rapliani samilangso police station ke parlo langlokso rong RA pinkhat rong pi arong bokaram tok bia hemalong langlokso hawara radatum chingrum si pherangkia mei phapon labangso pherangkia mealong SGB harsing kramsa SGB babuji rong pia tumpen cenglok rong ara tumche tongdun
lasi than bang maneswar kulita phan madu atum le nep ingnang pon sita prabjin pen lo serak nang ji pusi rongara tumpen kachun ri pedapon domo kakben Daniel Sontimong report Malong News Nilimen bidasing rongpha lapen nili SGB mate sorgari gangbra lapen nili pini aprang sinang itum media hin atum aphan akero pipar piglo lapen te kero akadom pipa jir ponlo nang itum lan hilubing pen ke bang nang sipaduk apot nang tem aphan akero pipar lo la sipini nili kini ye dam ji alam ang lah lo nili tum lang lok so hawar isi rongar e long school a teacher do la so school a teacher assistant teacher alang ni men mang ke kulita das pino tadi kulita alang ni phana bang ko pene asong tum pang thek asong tum kipon na job ladak ni tum lang lok sorat atuma bang si ki dogat hak akisung phonang kok lo lasi ajat pen sitame hala ki pang thek asong tum sitame alang tum na hok le pon na hok le bi pu sitame lanil tum kisung ki dogat hak kisung chinira la alang ni phan prabjen pen na hem arinang toy da prang je phan nil tu mahin pen pachini lo la pen ladak lang loksu mate nil tum ha wara long adai ka be abang phu to phan kenep kang nang pon sitame atuma phan an sitame loin order tum sita ing samjin pen ahemarit pachiwang long je phan nil tu mahin pen chuning ri parpik lo lapen la ke pajok je phan alang tu phan arbor phe pachiwang je phan adoka be ke theke dinga tum am sitame nang chirap dun ra alang tu phan pachiwang long da prang je phan nitu mahin pen chuning di parpik lo lapen non ke bang ji lang abang ke pini pen abang ke la adai ka be abang phu bang phi phan bang ke nona phia bang ke pini pen an bang ke claim pon pedet asonte me parji pusi loan order tum hatani tum tuning ri padikrim lo lasi nili nang tuma phan kado ka be phanta political asong to han pen cheng lok kado ka be phanta nili ka tuning ri alam ke tuning ri gang tum lalo nili tum hem konglong ke parting abang phu aphanali pon pidet jok sinili sidame ning duk chipak lang ang tum atheni le tum lang lok sora ra phan kidukla gara ra phan TPG sang ke roi bom alang lisi hem konglong aparting aposini le tum labang so bang phu atuma phan prabjin pen luen order tum stame nang release da prangji ba hem nang thon da prangji phan sinili chuning ringang tum atheni le tum labang so hem konglong char ke parting abang yong si nili tum tak nang lo ledet pulutang te niltum la bangso asang gero je phanstami niltum akisum dokok ji aposini niltum bangkela so asang rong kidukla garar phanstami kipi thek je phan bang niltum akisum dokok po aposini li chuning ringang tung lo lasi kithe geding kithe kere lapente political party akethe geding tum phanstami chuning ringang tung ke lalo alang litum kecerap kecitu pen alang litum phan pajok ji phan sini li chuning ringang tung lapente loan order tum hastami la dai ka ve tum phan prajing pen kilu ji phan sini li chuning ring tung pen si nilam the portin kor kan the nong aprangse mondor president sir iti sang phan chunri lo lapente maipu iti sang tu so sang phan tame chunri lo lapente tim karbing long cm sir tame nili guardian pen hoi chunri kang tung lam thekala lo lang bang so akisung along nang lipan chunui parpek lo labang so kisung tum phan payok dum tha ningka rong pen ningkang sam bang so hawar tum long pitu long tha pusi chuni ri lo labang so kisung along ni tum mu phi
lamang solang lok so ha bartame matuk akorte matuk angjer apuryar tame aposon ki popede je pansi je semet ni tum media pan ke phalap te ke lan lo ke popede je pan ni samjen pen ni tum pan ke dolong pe mi je pansi tim kar bing long tum pan tame neli গার্জেন হই পেন কাচুন গেলাম থেকে লোকান চালু কারণ মাজত আমি বিশেষ অনুৰোধ কৰিবলগীয়া আমি আছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং এতিয়া জনসাধাৰণ চলাই লৈ যোৱা টিম কাৰ্বি আংলং CM তুলিৰাম ৰঙক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে নিৰ্দোষীসকলক আৰু আমাৰ লাংলকচু এৰিয়াত সহায় সুযোগ কৰিবৰ বাবে আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ। Rongkhang IMC ame thang thu dun plut pen towar ka selam dun labang so lamarjan lang ikha ladak inuda bang puta ku pen towar paklam dun bom lake kaprek kali inut IMC Rongkhang constituency IMC asaimo lang ikha ame thang thu dun plut si ku kiot dun ame thang thu dun plut si towar ka selam dun rongarat ke claim chon pro along alang lita ke claim apor ka chipidun ame thang Rongkhang constituency arlo towar ka selam bom adim MEC long bison be towar ajo Sangti kithokalong ame thang thudun plutsi saimo ka chaklem dun laswala marjan klang det pen pinang an atum MEC pulote laton grad atum thudun plut sai claim dun sirada phan aning parong dun ta kenang so silam bus paklang kondensi news desk report Malong News Baliputhar along market complex kim ponjia phan long eki sampon Chitini phaing ko raphawani Baliputhar hichialong market complex ki kim ponjia phan MSC kadom terang piari dengpen long e sompon bangso market complex ki kim ponpen ongdung beha ke claim ji aning ke hangatum tame kulat hai hui chubi dunjia war sai long pon popusi ningjepon bangso along aluhi sarpoman pen BDC chairman Silarson Rongpi Surputhar BJP Mondola Meipu Lokhiram Rongpi abarim chairman Riso Singnar pen chenglok manpeng kedo ke theke dingatum chetongdun Hanjang langsung pen Rajipson Rongpi report Malong News Langkhang along aronre pen cekang hupon ington te pinlang Suceng thenta hawar langkhang bidu fis ke parlo langkhang pen bali juri ka celenga towar along ihum cek ke ponagari kaheno darjok ade malong amat sangkoklo afila tumaphan karju ke pater tok pen lam thikelong pon ke manghu meme aronre pen cek ke ponalong ingnam raikom sai khiatum kepona batai tinalong haroi silapen angjok pani police station atum citame haro ke thomra phokke batangka endunber titi pusining jepon lasi aron repen kepon puchini boy fit citame raikom sai khetum kenet kangnang dunji kalisi tangka ka choen dun pen low plot tia bangke manghumi me alam BJP government atum corruption pabir klung jilapen ke chok che atoma phan ke inside bag ji pulasi lapuson atoma phan karbiano tanomos council ai hin pen akang sai PG ma pusi radatum arjipon Langkhang pen komol katha report Malong News আজি ফৰেষ্ট লৈছে না কিমান আছে আৰু ইয়াত পুলিচ ষ্টেচন 350 কি কিবা পাৰ্টি হিচাপত লয় নে কিবা পাৰ্টি হিচাপত লয় Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta